Ismi Wahyu Novitasari min fasli ulumil ijtimaiyah C fasli sani sauki fisota a'malu yaumiyah minal istiqoti ila naum istiqotu fisaati salasa sobahan wa'atu atau amu lisahur ba'da sahur usaidu ummi tandifil baiti fi saati khamsa sobahan kuntu alal furi bil wudu'i was sholati ma'a ummil baiti ba'da dalik kumta bil istahami wa ala fawra wa yuratibu nafsi astaidu lin masyarikati fi ansitoti taklim abrol internet fi saati saniyata asro summa atawa do'u fi sholati duhri pada sholat duhri wasoltu adarosati alal internet hatta waktu asri atawa do'u li sholat asri pada sholat asri usaidu ummi tobaho watan di fil baiti summa agsilu masyai summa masyahidatu televisiun hatta itazir waktul maghrib wayundiruna ba'da adan tawadu'u li sholatil maghrib pada sholat maghrib ana iqra'il Qur'an summa atawa'asi summa tawadu'u li sholatil isya ba'da sholat isya ana akra'ul kitab ba'da akra'ul ana naum syukran laqad syahada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.